Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Pre-sec irrigation along Department Asor Sai claim pamimidet penajok hidi chiri pharo sose sai tiki longlide. Lakha Serkep Amreng constituency ke parlo pre-sec arong along jikong sekpu alang roy so along irrigation department pen keteng pon alang teng along department atum chelang damde lapen claim pamimidet penajok chiri pharo sose adang sai tiki longlide. Labangso irrigation department pen keteng pon alang teng lake non hedjong pen kalilo ningkan plikep thongkep sose aprang pensi keteng pon alang teng lo bon setami sai kati kilong puke non puta chiri isi hini ahidi adang ansi tikilong chotlo langdam nang pulote bangso alang teng kisik pon ke chiri pharo sose aphansi kisik pon lapen along le hidi pusitami do Bonsitami langkhar silam pamimidet lapen kachilang dam didet penajok rong asor sai katiki longle aningkan lapen amat ahidi longle along nampi namdur nang pamantetlo lasi mathadam ete manghudam tamimi central state lapen council pen pusitami krol atangka irrigation department aphan funding nangkile bomke ko PPC sai kanghoi ima mate lahai atangka officers atumsi panglim etma mate akitekiding political leaders atumsi panglim et titima alongtin a irrigation alangtengle langdam pusitame ingram ai mate nampi nangman et asonsi thekdamlo news text report Karbi Anglong News Channel neli men ke holo bang irtang de po kangbura inti pu neli men bang Kampai ki neli rong ke dak vek lo. neli rong dap se Pisek pierong lo. se mele terona rong Rong lo. Asal labang so irrigation department pen lang ki ting dolo la so lang ting pen nal tu sai ka chiti ko ana ki joi dolo pen ko ana ki sung do. mene la so irrigation teng depend ke la edon pen don yan choti ke long mene la department so ta alang teng ke lo amar alang kharabang tai bengan salam amat an aberan la dili teng ke tem aberan bang ke nam pc dikok lo mat manputa aprang ahun ni puta biye kha ko lang la hai biye khulgi thai kon long ke ama non ni ta ke sar so an lo anta na anda klem long le lang so hi anta lang dorun e da lang khar la department so lang khar ot ni me da ma sai titia thai de iglo le ma Labang so department ki claim ai staff mate bore wa sai ka claim tum do o ina staff do stala so nakilang chari ko pine la pusom sita me re la ne la pu la lang teng sinam na long ga rupen patai si hini bang mala mala tu me ni ta tai su titia ma pan tu lang dun pani me ke bang la hoptai rupen mate hoptai ru ni pen thong la ru te pu lo pu te bang so po la lang teng lo no te ro so po ampare am thang si dam ni ti ter ain charge ko mane chini din ma antar ma ne ni ban hini dun de antar bang itala so lang teng ke ot kapang khe aputhak nal tu pine council of fan mate team karbeng lo tu ko pine sarkar hang ka pachini pine ka chuning ri ko pilo ni ke la hai lang te phan ni li ta ni li hidi binong puta kalida da pot bang hidi si to klem tu chor ma ni li ta pan la so lang te phan bang ni li ta pan kher dun de ama ni li pan la so lang te nang lang ve tum phan te ni li pan ti ni dun de le ma la no ni li klem boya long le ke ini tumkar dia ciri pusita ciri baru ke selangan lahai ke umati koi wak lo ciri baru sese amar la ni lipan ke klem beran ke anam pi puti ke nar si coba cong kai lo none ningkan kan bak dulu la so sai ti kilong le ai so sai
sai ti long le ke bisi ta kan thom kep attack si de kong la ke anam pi di kong lo non kita ada isi sia te pi de kong lo non Labang so lang ting du ko pisi tame sai bang ti kilong de lo ni kan poket roke oi ti long le de lo non tu ta Sar Singteron Langkung Habe Memorial Town Hall along BJP Mass Training Ajay Kapaman po. Sonsi Pai Achiklo ni Pai Keparni Sar Singteron Langkung Habe Memorial Town Hall along Dipu BJP Mass Training Ajay Kireng po. Bangso Amayalong Congress Lapen APHLC Apartia Tumpen Che OC Patumilok Adap Bang Paroketom Lapen Anarloapor Nangke Join Duntu Bang Inkoira Troxy Arwaratum BJP Apartialong Chepa Ogdun Lopusi Iskarbi Anglong President Roland Killingpen Pirang Kiatingno Pachini Dun Bangso Amayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman EM MSC Lapen Board Chairman atum Chetong Dunpen Mesen Pen Bangso Ajay Mek Paman Ponlo Dipu Pen Nangkelo Berta Relson Hanse Report Karbi Anglong News Channel East Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Constituency Inkora Trok Pini Ladakh Mondola President General Secretary Lapen 2 APSLC Lapen Congress Pen Chiu Tang La Chikloyon Thom Angbong ka Chiu Tang Abang Pi Tumpen Lidar Bihai Koi Lidar Tumpan Hang Pen Si Nilitum Pini Ladakh Kachingwai Chingsai Pidu Ponlo CM Dr. Turiram Ronghang Cepahem Pu Pensi Pini Labang So Amai Ingni Ponlo Lapen 2 Pini Labak Labang So Amai Pen Penan Alam Chingwai Ponlo Bharatiya Janata Party non ke wangjiarni East Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong anso se kipang dang thoji aphan kipang tang thoji aphan labang so alam pini chingki jethan ponlo Lapen 2 Bharatiya Janata Party ke claim bang phutum phan an setame pini anso se ningi pathe ponthu anso se ka chepere ponthu labang so alam pini jethan ponthu lo Lapen 2 Bharatiya Janata Party along pini APSLC Lapen Congress pen nangi join tangatum phan an alidara tumpanta pini pena bangke nangle tumpanta akam ang deng ting asang ang deng tin setami nangle tumpanta ala akam along adai tu mukhapang nang pek ponpo Lapen labangso ki pek hoda ana bangke nangle tum setami claim pemi nang po dam pemi nang po Karbi Anglong kikim kerak pemi thegdia phan Karbi Anglong anso se ki pitching thu thegdia phan Karbi Anglong arata phan klar ed pen ki pidu thegdia phan ki pitching thu dun thegdia phan labang so alam pini radak arsi krung peneli tum chingwai ponlo Lapen Dr. Tuliram Ronghang alangli CM alangli pentame anso se party ki klema bangpo bangpi tumphan Lapen thu non nange join mi alidara tumphan an sitame APSLC Lapen Congress penangen wanan sitame alangli ninga klong pen anso se alangli tumphan lam akimi than ponthulo party ki pang tangye phan than ponthulo Lapen thu anutin labangso pini tang chetong alidara tumphan anabang thuke party long claim pe me pen Karbi Anglong rata phan kiduke laga rata phan heme jangre phan tekok tiki phan an sita meli tumsi japo nang po lang po langli nili tumphan nang pin khat tekang lo Lapen thu an so se non ke bangji 2026 labangso MLA election hod bang thuke nilitum Bharatiya Janata Party ongdong a vote pen seat podo laso seat positame nilitum chipai ponpo Lapen thu non kibangji labangso Bharatiya Janata Party non 2026 bangke Bharatiya Janata Party se sarkar seng cholepo ola sarkar ke seng hora bangke nilitum bangpho MLA Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong MLA tum bangke holadak nilitum dodunpo Lapen labangso sarkar ke seng along Bharatiya Janata sarkar long toke nilitum ta non ke Karbi Anglong labangso hiduke lagarau alam bangke hodak
itum plezon po lapen Karbi Anglong arat aning ke hang nai otonomas dalam setami holadak cingki cethandun po bu nilitum ACM lapen party hin penda lama ke dak pini labangso amai long cingki cethan pon lo Congress तुम पेन करेंगे पॉन BJP पार्टी है तुमके 1 year नहीं पेन हमें मास ज्वाइनिंग के देंग लोग लापंग सो मास ज्वाइनिंग के देंग लो सूरी अफारो अमुनी तुमसे ज्वाइन दुन सिता कांग्रेस तुमको लो जे लाके होक काली तू अंजों से ज्वाइन दुन को लोते कपड़े का पार्टी तुमके आवे बैंक को ते पीपोसी ला तुम BJP तुमने मास ज्वाइनिंग के देंग रत नहीं को बंग सो आपको था कौन से होक होना नहीं nal tum theklong lo ke amai tin long ta nal tum ta theklong lo amai tin long ta nal tum mithang masin nangi dun lo pulo tang te da ke nili tum kan ye tap ma drama ki claim tap ma puke nal tum nangli meng hini pe si theklong lo ke la si pini e bangke amai tin long se tame nili tum ladak asuri kacetong ang bongolong bangke ladak ki ong dong bangke APSLC la pen Congress nangi jona tum sinang tum ta ke theklong dolo ni tumge nangli tum press media tum ta nangi dun along tilong ta nangli tum nangi dun lo po dake kecubai ja lam se belo la si pinia bangke hinia lama bangke pinia bangke la bangso nangi join dun laba join si ki ong dong arara tum nangi join dun join si pinia bangke Congress atum ta la pen APSLC atum ta pinia bangke bang pharo isi pen bang pharo ini pen mai ke do dama thai mase aveda lo pinia bangke dak theklong dak lo toru dak gorob gogoi bang hosame ko ano le tum theklong dak lo dak bang along dak kacitong Congress office lo theklong dak lo la sipini bangke ni tum kacubaya lampu ta dak kani da mathai velo dak ni tum kipakam po alam thai alam sin tum mane kani da mathai velo la dak bangke ahok pet bang rara tumaning hang se ke bang rara tumaning hang sidak nange join la sipini bangke ni tu dak kani dam thapu alam thang acquisition si bang velo la si isi alama bangke theklong bangke lalo je nangli tum ta Congress long a meeting long ta du pulo tang te hola da kwan se ke chitong la pen tu non arni si long pen Congress tum goro goi wang dat pen afita akapre Congress ali dara tum ta program e claim dulo hoda kwan se ke chitong nang tum ta theklong dak lo mati la sak la daka bangke nilitum bang Congress pen nangi puduna lama bangke la bangke nilitum thang ta kier masih kier Sana nafi interactive session juga pen ke aku joining program tu masih ko dak pen si joining mas ladak ahok pera bangke la interaction session tangdet pe nafi pedap sitame Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong office along amasi khodak saya hem long amasi Kopili constituency Dwaramla constituency la pen Surupothar constituency ke thom APSLC la pen Congress pen COC bang pharu ke thom so se holadak nang join dun ako non le thule thotta ako non he jang interactive session tangde da phita ako bang thongkep so se amreng constituency pen pini amithang aning hang pen si la dak ke bang program tangde da phisita melang tongke nang join dun si pini bang ke jo eklong loke si bang thongkep so se ara tum pini ke APSLC chi open si pini ke Bharatiya Janata Party Dr. Turam Ronghang aphan anso se jakong horang nang pidunji aphan la pentu Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong West Karbi Anglong pen team Karbi Anglong phan anso se bang jakong horang nang pidunji phan se ani hang pen se ke bang pini mane je ke hang dam putagali ke hang dam lo prote ladake REC itum kadogawe dam nangji sitami alang letum ada prang pen bang nang balon itum ke dipusi join ningji BJP alidara tumong Dr. Turam Ronghang atumong si John Kija a party long si John Dunji pulo bangani hang si pini bang thongkep so se amreng constituency penta pini sidake ko mani si la pen anso se ko nonai joni tumta dolang pini hola nilip constituency ta dolang Dwaramla ta dolang la pentu Borjang ta dolang amreng ta dolang Dwar Baguri ta dolang Dwaramla ta dolang Cinthong ta dolang si ans ako kire nomati ta dolang non 12 tarik pen kan 12 tarik ne ke lage nomati si to si continue si nona homosti tin tame patai si patai heni patai thop patai prianda jona lo ata non ako nang joni ta dolang lage ni tum ka chubai pola lo ako nang litum nang dun tame ni tum nyom si ka chubai ba ni tum nyom si lampar kan ngi polo nang tum aso media person tum doana pantani tum ke chohang pon bom lo ako nang tumanda ko nang chohang pon thunai athe nang litum amai dhom pensi nilitum ki claim ke dam tame rat phan pachi
ke dengpen alang presenter pu ke dengpen abangke benang Congress to bangke BJP long wang bom afanga bangke la rotoring ti present deng de afanga bangke la FSMC kan CPC banglo nona bangke alang presidency enjetpen Congress atum si none wang bom ong tunga Congress atum don mili conscience ke da wang ko la pen duar baguri banta Congress atum si wang atema duar baguri dia metang konferensi le sada hadak pen tame la rotoring ti present ke deng pen ke penanga BJP atum bangke BJP long wang bom apen penanga lidara atum non ke bani do piglan wang bom lo na cingki bom lo la si Congress long ke do la rotoring ti alang mane ame thang amani poi tina tumsi penanga lidara tum ke non wang Sir, kopi aning ke tong bris la rotoning. la bangen tu chini de lo ko pio polone samay rotoning ti president ke deng pen bangke penanga Congress atum bangke BJP long ipa ogum bom Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me